Assalamu alaikum ардактуу Ошкор каналынын көрүүчүлөрү. Ардактуу биздин замандаштар, амансыздарбы? Бүгүн 27 декабрь 2020 жыл. Биз Ноокат мал базарына келип калдык. Ноокат мал базарынан сиздерге салам айтабыз. Бүгүнкү баалар кандай болот? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Өзүңүздөр байкап көрүп тургандай кар жаап жатат, аппак кар. Базар кандай болду? Базар бааларын биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Базардын сыртында баа болуп баштаган уйдан баштай чыгарылышты. 92 000 сом ушул уйга баа берип жатышат. Бооз уй экен. Айда чүрдәси yok. Hava kenarı. Kişi. Nurбек, körtörden isteye versek. Төрттү бешти тууган 92 000. 92 000. Карга, суукка карабастан элдердин саны көп экен базарда. Кар жаап жатат ушурда. Киргенде эле ушул саан уй менен баштайбыз. Канчаны тууган уй бул? 3-cü olası. 3-cü баласы. Канча деп атасың сен муну? 100 000 kam бар. 100 000. Эркек пургачы торпогу? Erkek. Эркек торпогу менен. Sütü кандай sütü? 8 литр. Базар баа бере элекпи, бердиби? Канчага бербедиңиз? 93. 93 000 сомго берилбептир. Базарга киргенде эле уйлардан баштадык. Бул уйдун баасы канча экен? Баасы канча бул? 110 000. Канчаны тууган уй бул? Базардан алынганбы? Канча берип атат базар? Берелек. Канча sütü бар экен? Keçeli alınganbı? Keçeli alınganbı? Keçeli alınıptır. 110 000 сом. Кем бар dedi бұл үйдің басын. Ya bu oralgan үй канча? 85 000 kam. Жауысы менен го бу? Торпогу дагы өзү дагы. Канчаны тууган үй? Алынган. Sütüчү sütü. Sütü dadilби? Sağılmadыбы? Sağlıkta 3-4 gün oldu. Желиндери жакшы экен. Мунун сүтү агып кетип турга таксыр. Сүттү уй. Канча сүт берет анда? 10 литр саар кечпи? Торпогу эркек пургачы мунун. Муну канча деп атасың сүттү уйду? 100 кем бар. 5-6 тууган уйбу? Желинен сүт куюлуп ооп жатат бул үйдүн. Бул уйду дагы көрсөтөбүз. Саан уйларды көбүрөөк тартып кирип кетели. Канча экен бул уйдун баасы? 120 000. Торпогу эркек пургачы. Эркек торпогу менен. Баасы 120 000. Канчаны тууган уй? Жашпы бул? Жаш экен. Сүтү канча бар экен мунун? Жакында эле тууганбы? Бир жумалык торпогу менен экен. Базардын бурчунда мына чоң уйлар турат. Булардын да пародаларын билебиз. Бул уйдун пародасы кандай? 10 литр. Шведпи? Торпогу окшойт же жокпу? Боозбу бул? Баасы канча бул бооз уйдун? 150? 100 000? 100 000 сом. Кеми барбы 100дөн? Кем бар. Швед пародасында уй издегендерге мына. Bir anda daha çoğun turat. Çoğun yeken buldu ayabay. Ya bunun bağısı kança eken? Selamünaleyküm. 200. Bu torpağıyan var eken ha bunun? Parodası kanday bunun hem? Özümüzde Kırgızistan. Kırgızistan, Alatau parodasında kanday? Çoğun yeken ha? Birkalarda Kırgızistan birkaları. Torpağı erkek purgaçı bu? Torpağı erkek. Kança beri utastar hem sizler? Bağılı utatık şeystar? Yoya soraşıyor. Üçüncü bala. Üçüncü balası sütü kanday buların hem?
Endi rasa bergeni 20 litr beradi. Rasa berse bayağı süt bağıtında uylar eken da 20 litre süt beredi eken. Бұл үйді daha көрсетеміз, мүйізі жоқ ала үйді. Süt bağıtında бұл желіндері чоңғы. 100 қанша дедіңіз? 130. Қаншаны туған үй еміш бұл? Екіні. Az balası жоқ мұн? Боз бұ қысыр бұ азыр? Uyadan kelgan bilmadim. Rossiyadan mı qayaqdan? Je Bishkekdan. Rossiyadan mı? Rossiyadan alınıp gelip tur. 130 ming dedi, biroq jelinderi ayabay cho'ng ekan. Bozor baho berdi, bermedi. Bozor har xil. Qancha qildi ham? Yaxshi. Ko'ngilga yoqqan baho qancha bo'ldi? 95 ming qildi. 95 ga berilmedi. 8 ming yo'qmi? 95 ming so'mga berilib turishdi. Buluy-chi buluy. Bunun jelini jamon cho'ng'i bun. 150 ming. Torpog'i bor ekan bunda. Erkek torpog'i menanmi? Bu parodasi qanday? Rossiyskiy. Süt uy görünüyor. Sağladınız mı? Kança süt verdi? 15 geçeyin. Hazır uşu günde. 15 litre geçeyin. Javuşturup beres mi? Aytkanınızdan. Şükürüz dedi. Jelini çoğun. Sağını yeken. Uşunday süttü uy izdesenizler, sağ içem desenizler kançan tuğan dediniz? 4 tuğan uy eken. Sütü kögen, nomerini kaldırıp ötem neyesinin? 74 menen. 0774 menen 9 16 61. 59 16 61 nomerin menen байлансаңыздар болот. Саан уйлардын сүт үйлөрүн сиздерге тартып көрсөтүп койдук, урматтуу көрүүчүлөр. Бул үй торпогу менен экен. Баа болуп жатат. Канчаны тууган үй? 73 жок. Канчаны тууган өзү? Биринчи баласыбы? 73 миң сом баа берип жатышат дейт. Эркек бургашы торпогу. Бургаш торпогу менен ушул жерде баа болуп жататыны. Бул боз үй экен, российский. Канча деп атасыз баасыны? 110. 110. Канча бердиңиз? Бермadi. 110 миң сом. Бул жерде да кызуу баа болуп жатат таң эрте. Эмнеге канча берип жатышат буну да билебиз азыр. Базар ушунусу менен кызуу экен. Бирөө алат, бирөө сатат, айланасындагылар бүтүрөт. Бар dedi. Ушул үйдүн базарына күбө болуппуз азыр. Жалпыбыз 97 миң сомго ушул үй сатылып тур азыр. Чоң үй экен бул дагы. Боз канчаны тууган үй экен эми? Боз үй экен. Мына российский мунажындарды, боз уйларды издегендерге мына Ноқат базарында тизилип турат. Россиянын кайсы жеринен келген булар? Герофорд, а? Герофорд породасындагы уйлар экен. Баалары канча сомдон канча сомго чейин бул жерде тургандар? 85 миңден айтабыз. 85 миңден жабыштырып эле. Кем бар азыр. 85 миң сомдон кеми бар экен. Канчаны тууган уйлар ошондо? Мен биринчи тугуш. Биринчи туумалар бардыгы. Биринчи туумалар российский породасындагы уйларды издеп жаткан болсоңуздар, эсинин номерин дагы айта кетемин. 51 менен 0551 менен 11 11 16 16 04. 04 номерине кайрылып алып калыңыздар. Үйдө дагы барбы? Үйдө дагы бар экен. Кайсы адрес кандай? Катар теректе. Катар терек, жаңы Ноқаттын жолунда. Сиздерге болушунча маалыматты бөлүшө кеттим. Калган маалыматты эсинин өзүнөн алыңыздар туугандар. Эми саан уйлардын катарынан букалардын катарына келип калдык. Багылган жем жеген букалар экен. Жууна баа болуп жатат ушул экөө. 193 миң сом баа берип жатышат кардарлары базарда. Бул жерден ноп кетти, гигант бука бошонуп кетти.
Üçüncü elde sürüp gitti. 4 yaşar buka eken elde sürgön buka 127 ming so'm uçurda baha berip жатышат kardarlar. Zontik yok mu? Iyisi 170 ming so'm surap atıp turuşunda 127 ming kardarlar baha berip жатат. Bul jagында angustar turat tizilip. Angustardын bahalары kançadan? 110 mingge kaysınız ketdi şunda? Narçeke'de 110 mingge ketdi mi? Angustardın biri satılıptır bazarga çıkpayatı öyle. Ne oldu? 110 ming so'mga satıldı dedi. Kalganı kançadan? Telefon qilib nima qilsa so'rashadi. Nari o'rtada baho bo'lyapti. Ortadaga kança öğretet bazar? 115 dedi. 115, narkı 110'ga satılıptır arırağı. Bu ortadağı 115 baho verip жатыр Angustarga. Yok egasinden bir tortib qo'y. Бұл жерде да ушул бука баа болуп жатат. 114 миң сом баа берип жатышат базарда. 114 ming bo'ldi. 114 ming ушул жерде баа болуп жатат. Бар барака деп мына бараканы айтты 114 га. 114 га бүттү. Навестин içindeki çoğun buka da baha болуп жатат. 170 ming so'm uçurda baha berip жатышат ушул букага. Төрт жашта экен, эл ороп турат, 170 ming so'm кардар баа берип жатат ушуна. Ээси 200 ming so'm кийими бар дептир, 170 ming so'm баа бериптир ошондо. Бул экөө базарды кызытты бүгүн. 48 ming so'm ушул өспүрүм букага баа берди азыр базарда. Qordar chetda turadi. Kardары жанында экен. Бука кармап турат. Бул бука сатылыптыр мына. Береке табаймы дедим мына. 61 ming. 61 ming 500 мына сатылды. Бул бука да баа болуп жатат. Канча берип атасыздар? 70 ming. 70 ming so'm баа берип жатышат ушуга дагы. Бул өспүрүм буканын жашындабы? Жашынан өткөнбү? 65 ming so'm кеми бар деди мунун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр байкап көргөндөй эле базарда карга карабастан адамдардын саны көп, базар кызуу жүрүп жатат, учурда алынган, сатылган мал жаныктар көп болууда. Эми кунажындардын катарына келдик. Кунажында тизилген кунажындар турат. Канчадан кунажындар таксыр булардын баалары? 60тан. Сатылуу сатыла элекпи? 60тан кеми бар? 60 ming so'mдон кеми бар деди булардын. Булар да ургаш тарпакторбу? Ооба. Канчадан булардын баалары? Российскийби булар? Bular jupiga 110 deyapmiz. Жууна 110. 55 ming so'mдон. Kemi barбы? Kemi бар экен. Bunun da basın bilesiz? 55 mi? 55 ming. 55 ming so'm ekan urg'och kunajin. Bu kunajinlarning da bağlarini bilib ketamiz. Qanchadan ekan shularning bağlari? Mana chekedagisidan boshlaylik. 60 kam var. O'rtada kichkinasicha 45. Bu chekedagisi 60, 45, 60 dedi bağlarini. Eti var uydun da bağısını bilib ketamiz. Eti var bu yerde soyuşqa qısır uydurat. Qanchada otasiz qısır uydu? 90. Qancha var uydat? Bozor aytadi. Qardarlar janingizda turadi-ku, berdi-ku? Mana az keldik, so'rashadi. Hem keldi-ku. Hem so'raydi hozir.
Qashqa qunajının bahaсын da bilip ketesiz. Qancha ekan Qashqa qunajının bahası? 60. Qanchaga geldi? Bazar baha berdi-mi? 55'ke berilmedi-mi? Enchiga ekenden bular ha? Jaş erkek torpaqlar baha bolup jatat. Qancha oltat? Bunasiga 43 berip o'tiribdi. Bunisi cho'nguna 43 ming. Je juuna olta. Çoğuna 43 bin so'm baho berib jatishadi ekan. O'zingiz qanchada o'tasiz buni? 45 üstü razı 45 ning usti yaxshi baho beribdir. Bular da baho olta torpaqlar. Qancha berib o'tasiz akona? 70. Juuna 35 dan turi kelib qoladi ekan. 35 ming so'mdan to'ra kelayotgan 70 ming so'm baho berdim dedim. Qo'lim qarmab turadi. Bu buqanda bahasini bilasiz. Jashna jetganmi chetilakmi bu? Yo'q, chetilak. Chetilakmi? Bahasi qancha unda? 44 600 berishdi. 44.600 ga berilmedi-mi? 44.600 so'mga berilibdir. Mana Geroford torpaq izlegenlerge Geroford torpaqlar turadi, kichkina torpaqlar. Qancha oyliqlar ham bular? 5-6 aylıklar. 5-6 oyliq. Baholari qanchadan ham bular? 55-50 çoğun kişnesine kadar. Ha, berkinisi 55, nar kichkinasi 50 ekan da shunda. 50 ming so'm ekan. Qancha bosh bor bundan da uyda? 15 baş var. 15 bosh qaysi yerda? Nokat Kırgızı'da. Qirg'izat ayli hukumatida 15 bosh bor ekan. Shunday torpaqlarni izlesеңizdер, iyisinin WhatsApp nomerini qoldirib o'taman. WhatsApp bilan baylanishingizlar, jaqsa borib olasizlar. 78 0778 bilan 91 91 13 nomeri bilan baylansanızlar bo'ladi, hurmatli ko'ruvchilar. No, bordig'i birda ekan, urg'achi bordig'i. Qaysi yerga keldi bular? Jonbozorga. Nuqat Jonbozorga? Isanov ayli hukumatga kelib turdi. Baholari qanchadan ham shularning? 50 dan kami bor, sotiluvdi. Qancha bosh keldi? Negizi o'sha uyga 72 bosh bor. Uyda dag'i 20 chaqti qoldi. Shunday qarovdasini toshna bilmadik, semental va qaysilagan 72 bosh bor deydi. Bardi urg'ach ekan, birday torpaqlar ekan, 5-6 oylik torpaqlar. Rostov shahridan olib kelinibdir. Shunday torpaqlarni izlegenlerge parolaqlarni izlesеңizdер, telefon nomerini qoldirib o'tsam 0557 menen 97 57 nomerini baylansanızlar bo'ladi. Mana hurmatli ko'ruvchilar, o'spirimlarni ko'p tart deganlaringizlarga shular bardi urg'ach ekan eskerda ketaman. Baho bo'lib жатат shular erkak torpaqda qancha o'rudasiz? 38 yarım. Erkek ekan ha? Erkek chiroyli ekan. Bu egesi ham chiroyli ekan. Egesini topib. Ha, bo'ldi. Ozmi? Bu torpaq qanchada o'tasiz? 35 erkak urg'achi u. Erkak torpaq. Bu torpaqlar qanchadan ekan taqsir? 45. İşte bu. Har biri. Nega? Yer şunu. Bak, Roşan. 45 ming deb qo'ydi torpaqda. Bilmadim nega ekan. Bozordagi eng kichkina torpaqning bahosini bilsa, qancha ekan eng kichkina torpaq bozorning? Qancha? 15 kam bor. Urg'ochi erkakmi? Urg'och torpaq bu. Bunisi cho'ngi. Cho'ng 30 kam. 30? Erkek mi? Ne olanda? Erkek mi? Erkek torpaqlar qimmatroq. Bu ala torpaqning bahasi qancha? 35 erkek ekan ha? Erkek torpaq ekan 35 ming so'm kemi bor dedi. Bu torpaq 35 ming so'mga olingan ekan. Erkek torpaq. Qancha sotasizmi? 36-37 lerga beraveramiz. Payda bersa-ku 1000 so'm bo'lmaydi, 2000 berish kerak siz. 300 so'm bo'laveradi o'zi. Ala torpaqqa qancha berdingiz? 33,5. 33.500 so'mga buni berib edesi. Bu yerda torpaqlar tizilib turadi. Cho'ngi, kichkinasi, erkagi, urg'ochisi bor o'sha yerda.
Eң кичинеси канча сомдон башталат эми ушулар? 15, 25 кеми бар? Ургачылар же эркек тырпактар бу кичинелер? Эркекпи? 25 000 сомдон кеми бар экен ошолордун. Бу чоңурактарычы канчага келип? 35тен. Бу базардын жарымы эле сиздики окшойт бүгүн базарда. Көрүңүздөр, тырпактарды тизип коюптур мындай. Ургач тырпакка 20 000 сом баа берип жатышат экен. Ургачы бу тырпактар, а? Бардыгы ургачы 22 000 сомдон токтоп турушулар бардыгы. Канча? Канча болду? 30 500. Эркек тырпак 30 500 болуптур. Bu torpaqlar qanchadan en bağları? 30 000'den erkek mi bunlar bardығы? Urgaç torpaqlar bu? 30 000 somdan kemi var dedi. Bu koy bağlarında koşup ketemiz. Qozular qanchadan eken? Qancha somduk qozular şular? 7 7,5 otog'uzda. Erkek bir urgaçı bunlar qozular. Urg'achisi bor, erkak bor. Qaysiga bağ vertasiz? Naga bu? Qancha o'rtasiz? 6500. 7,5 mingda o'tasiz. Chekadan ele. 7,5 mingda otog'iz. 6dan bermedik, suradi. Turuşuna 6 mingdan berilmedi-mi? 6 ming somdan turuşuna berilmeptir. Mına koy bazarga kirgeni mınандай mümkünçülük çok hazır, tığın. Onu qancha o'ramdi? Bul qozular, erkek urgaçı qozular. Urgaçılar. Qancha somdan emiş ularning bağları? 9'dan 10'dan. Kısır bu, boz bu? Boz bu. Teken daha boğasını bilip öteli. Kança yaşta teke bu? 2 yaşar. 2 yaşar. Kançaga vermediniz bunu? 8 minge? 8 min so'm berilibdir. Kança yaş teke bu? 4 diş ekan. 4 diş. Pulu kança bunun? Pulu 12 min. 12 min. Kançaga berilmedi demiş. Çava turgan eken hazır. O ek bolan tartып koyuңlar. Mına urmatly görүүчүлөр ушуну менен бодомал бааларыны билүүнү токтотуп биринчи чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Бул чоң теке сатылыптыр 12.700 сомго мына сатылыптыр базарда. 300 сом кем 13 000. Bu müyüz uzun teke bazı kança yaştaki? 14 000 kemi var. 6 tiş mi? 6 tiş teke eken. Müyüz yok tekelerin daha bağlar mülk ötesi tekeler. Bağlar kançadan demiş uların? 8'den 8 000 somdan dep turat. Nokat pazarına özü bugün tekeler köp kürüp duruşunday. Yeçkiler kançadan eken? 6'dan 6 000 somdan. Bu yeçkilerçe? Bazı kançadan bular nava? 6,5 mingden 6500 somdan eken yeçki bağlarında koşup keteli. Hurmatly görүүчүлөр, mına bazar kızıulanuda. Karga karabastan. Paketine takat etkende. Pak etkende takat et dep, Askar akan bulası akırında sözge kımçıldı.